Laparoscopy ni kiugo kigeni kuri a Kenya aingi no kuri andu ta Phyllis Jerry na Caroline Waithira no maheane karugano gakio uyu ari mutaratara mweru uria urikitie guthundurwo ni kiama kia Ataramu a mirimu ya atumia iria ibataranagia guthinjwo. Arigitani aya makiuga mutaratara uyu no wa kunyihia njira cia guthinjwo. The woman would have very few small scars of less than a centimeter, which makes it better for her as opposed to a normal large cut on the abdomen. After kwa sanjari iyo thina wakwa no okire okithii ukinyiva ukithira riu thina wakwa ni muthiru na bendi yo ndekaga operation yo ndari muritu ndari na nda ya mieri iri nda yakwa bado ne ya continue mwana wakwa ne ya continue gukura na ndi na nda ya mieri 5. Mutaratara uyu urarigita mirimu ta fibroids na mathina ma njira cia uciari na urahuthira macini igiri, imwe aria guthima murimu ingi nayo igithiaga na mbere kurigita. Ndirari na fibroids ndirarutirwo ira na riu ndi mwega ni ndirainuka muci. Kuratuika faida ya mutaratara uyu mweru ni kuoya kahinda kanini kuhonia ukiringithania na njira ya guthinjwo. Ataaramu makigeria gukinyira mukenya wa mashinani kuona maroiga aingi ao nio matari marakuukirwo ati mundu no ahone kaimana ate guthinjwo. Gitumi ni undu surgery cikoragwa ciena bei iguru na bura turageria gwika turageria kuona kana no tusirete kwi mwana inchi wa kawaida affordably kana buri angibota kuriba. Na gwakinya ni marihi kadi ya NHIF ni rarugamirira utungata uyu na megukorwo makiriunga counti itiganite kuheana utungata uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.